Chairman. Okay. So members, on behalf of just campaign eji ebembirwe kitongole cha government ekiri kureberera echa NFA etongozibwe omuli Oruha Forest Reserve omuli district ya Kyenjojo kandi egenderire kugarizaho ebyobuhangwa na munonga ebibira okutahira ebibira ekimanyira abantu abakira kutahira ebibira tebali bahinda ntingu ziri nkende bokwatwa agamente nga bahinda mulingo bazire nkende no bakutahira ebibira beira abantu baitu tumuli nkende tuli nkende kutaha mbibira tutufokere mitinti ngu twina kwikala mbibira nikyo kimuna bakutahira bisaru bojo tutuli bikere tutuli inchu tutuli bitogo kwikala tutahira ki tutahira ne bisaru so nkusaba abantu baitu leka tuleke byobuhangwa bikaloho kaina ho sazino tubirinde niko tuongereho nebindi iyo niyo ngenderwaho ya biro bino tukubasaba mwena tukwatanize hamwe turinde byobuhangwa niko nyencha tube kurungi. RDC wa Kyenjojo Julian Sarah Ayesiga ahakutongoze hureji ashabira abantu okwejumbira mu campaign eji eyo kubyara emiti nokwe barinde byobuhangwa ahabo burongi bwa buri omwe ejo nicho tugenda gobora mukino tibali ba ATC bunda ba NFA bokuba emiteno gwe kubyarwa hati bwire buna bakubyara emiteno bali bana baitu hanu ba Kyenjojo aba ATC baize bajja kubyala ho kake then abana ba Kyenjojo ba taking over then ekintu kya kabire mitene jja kwetaga akolaki ogirinda no girolera sira bajja kuba ni bakola kinu bali bana baitu bankaha bali bana baitu ba Kyenjojo emiteno oxygen ye kuba netuha tegenda kuba ya Kampala tegenda kuba ya Bambaba eri ya bankaha eri aba Kyenjojo nito bagenda gigobora mu muno okuli Gerald Stuart Maniraguha obwa hatorukoranka mukuru w'ekitongore kyebye bibera obwa hato mu Uganda ebibera byizire ne bicendera ekinte kirukwerarikiriza mwena mukukimanya ngebibira bikehere mu Uganda tukaba twina 19 twina hectares tukaba twine % eri ha 24 ebibira byagenda bya care sazina ho nkubariza kuruga hari % 24 turi ha %12.7 so mukurango almost half yebira byo tukaba twina mu 9 no Rwanda byona tibicyaro. Stuart asemera bebembezi ba district ya Kyenjojo ahabo kurinde byobuhangwa ahabo kuba Kyenjojo ne mahal districts ezigerezaho kurinde bibira we mwetegere mugende njabaha statistics worora ebibira mu Uganda bikehere Kyenjojo niye cyayine bibira byo kusobora kugenda mono gamba ngo kino kibira ekyo kikwijja habo obukulembeze butwina kwenda kusima ba leaders aba Kyenjojo district local government na abataka habo kurora ngo ebibira tukubirinda kandi tukubikuma. We Dorothy Semanda urukure kitongore cha American Tower Corporation Uganda nagira ngo nke kitongore behire yo kushagike hureji. Right now you see we are standing here, the sun is giving us, right? If we had trees in this place, we would not have this problem. 1, the environment would be clean. 2, you'd have a shed. 3, they produce fruits. You know, when I look at my son's homework, what is the use of trees in the society? Right? We can put many different reasons. So for us, this is a way of saying to NFA and saying to the people of Uganda that ATC Uganda is a compliant citizen. We want to make the world better. Omhwezi wa mkuru wa district ya Kyenjojo Grace Atairen agira ngo bonka bebembezi behire yo kongera kushomesa abantu aha karongi ko kurinda kurungi ebyobuhangwa nkebera ali ecyo kibira ekyabyarwa no kuleba ngu twasensitizing abantu beitu ninga twagambira abantu beitu especially the community around here kuleba ngu emiteji bagireberera kurungi tibatamwa amatungo bakagirisa tibahembamo umuriro bakajosya nikwe kibire kikikule kandi kibe cyo mugasho kandi kibire kirye cyo mugasho even sometimes back hakaba harimo emiti obubabire ne bagisharura NFA obuyabire ne sharure miteji itwenka roko government tukatunga mu revenue omuhureji emiti erukwingana emitware 3,330 neza kubyarwa arizahika 30 omukibira cha Oruha Forest Reserve kandi kibire ekya Oruha ni kimwe ahabera 8 ebya government ebiri kushangwa muri Kyenjojo gasha kwa Justin Nyakisiki omuri Kyenjojo aha Watayari West.